jalan. Hanya video, Pak. Papat. Awas. Mulai tahu iki. Mulai pertahuan. Loro. Rasa ke loro. Nah, nggak ada sampah barang. Ada muntahnya. Iya, lah kok timbang kesoke kancane. Ayo, Makasih. Udah berkah, Pak. tak kene. Kok bensin itu di perumahan kok di sini. Mana, Pak Bos? Yang batu, malang. Boleh apa? Mie cucu, la 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 la. Harganya 40.000 ya. Ter 50 dan loro. 50. Loro 50. Itu tulisannya dong. Tukaran. Sekarang. Tuh. Air mancurnya berantem. Mana kacau wandel. Kacau wandel. Nah, iya dong. Jalan. Sama itu. Orang tersesat. Wala sa ano mas susune. Wala botol susu. Yo. Kurang mo. Sekarang mulutnya mager dengan langgar. Awas kecantol. Ayo. Orang yang salah. Jangan. Wahid. Sampai sini. Sampai sini. Adem ya. Ada air mancurnya itu ya? Aku pakai apa? Kan motokne wong. Alun-alun Batu, guys. Iya toh, Ben Adil. Ojo tuku kuwi dapur sih. Oke, Salman nih. Iki lho awake dhewe dhisik lho. Gambare koyo yo. Lho, sapa sing domoki mau sak omongi nang jero pilihan akeh. Gua dulang nih. Kok mupeng kok ben medun. Lagian aku juga nggak selera ngomong sampai putus aku dua yang kata. Ayo tok, mosok ngadeg nang ngene. Mlebu jero apa? Endi? Oh iya iki. Oh sampah deh. Oh sampah. Gimana kak yang ajalan juga?
Wong golek ya dhewe bingung nih. Alah lah, mbah aku ngopi nang nganu mau. Wis ngopi pindho mau. Kopi candu ya. Tuku sih tok no. Ku es krim kok. Es krim. Heeh. Es krim. Ayam bakar gubernur. Enak gak ya? Ndang mangan aku nurung mangan nak. Baik, aku sakit kan. Heeh. Kasa silong kok man. Fine, mari nyebut. Wong cumi kok ra apa enak blas sama. Jajal kopi candu. Es krim. Es kopi. Oh. Aja minum dingin aku. Melembung. Ayo tale. Mau buderna lagi. Apa barang-barang apa? Tuh barang-barang make up. Oh gambar. Wae Mbak Sisi wae. Banyak. Buka jendela memang. Masa pakai AC? Cek seker iki, ya. Oke, Mbak, pengunjungnya, Mbak. Rame. Rame. Sangat ada gak metu ya. Enggak ada. Kesel Maksudnya misalnya anu, selempah ya. ekonomis ya. Terus gak Maksudnya ki mahal. Masa nang apik. suge-suge Oh. gelem nginep ning kene standar lah 500 kan gak Eh, larang. Jadi hari-hari rame ya, Bro. Heeh. Heeh. Lek mau masak 1.200 mungkin payu 1 loro tok Mbak Erna. Jadi mending rotok Heeh, gede tapi standar rame. Tapi rame. Ki oke Mas Didik. Delok ente parkiran mobil. Awak dhewe mau ning ngarep, sik kosong ada pasti wek di ngarep. Mergo sing ngarep wis entek dadine ke belakang. Heeh. Iki kan kafe yo otomatis nginep kene to sing parkir iki. Tak mungkin lah karyawan nggo mobil tak makan. Makan nanti makan di sana aja. Makan ke McDonald aja, kemana aja. Mana? Berarti lah, wes. Ya aku balik nih. Mahal 150. Makan di McDonald aja wes. Ngomong sama mamamu. Wis paten malah ya. Heeh. Day in my life, ndang. Yuk. Terus? Iya pintar, Wahyu ki pintar. Ndang. Di Ndang mana kok in kan batu luwes. sayang. Di malah in batu. Terus pindah tempat mau menuju ke Bromo. Pak sopir sudah siap? Ini paling bosan aja. Di. Masa malah ngono kuwi? Gak menjanji ya malah ya. Iya lah anak itu bosan. Belak-belak. Melihat suasana. Lihat suasana warisan kakek. Ini tahu nggak kan ada 2 jeruk loh di sini. Iya. Bisa. Nggak apa-apa Oh. kita makan jeruk aja. Buat tuku diapet aja ya. Jaga nih. Ya kan nih. Main jeruk nih. Ya nggak tuku minyak bareng Mas. Enggak apa-apa. Itu loh Jakarta. Nang Jakarta gak ada Jatim Park ya? Ya kurang ini ya. Nang kono nganu, Nang kono sing kuwi sing Taman Safari ya. utama Ancol. apa kuwi Raguna. Hmm. Cilik amu ya. Bisa. Iya, ada si Sasa. Sik. Wis tuwek nang odong-odong ini laku sih. Aku. Iki tuwek kabeh iki.
Sing kena ditumpaki ku ya. Ya. Heeh.